Cousins kwa ajili ya mama kujifungua watoto watatu, triplets, ilikuwa achievement. Kwa hivyo tukasema wenye wamemaliza mwaka mmoja si wakuje tusherekee pamoja na wao. So wako hapa wazima wa afya. Asante mama. Litangoro ku Josephat Amisi igonde admin Nyagitari ya Cousins level 4 magena. Litukulia lero goli abelelio mogoko monene kigima twanyale ko batokomera na gaigase Nyagitari kirenge kenene no gochengera omwaka oyomo maiga Nyagitari ye gokonya asingicho ya oyomo bwa bateja baitu nyalte ko bakuigora abana batatu triplets twaliete ira chingaki banyalte ko bakuigorwa nganto gendra ko batoko basira na boigo ko babwatia na andi tokalia ira nga ekera bara kuru mwaka oyomo kune Nyagitari ntonyale ko batoko batenera asingicho gochengera litukelio ageko garabune ya matengima ya Cousins twa chiregaiga togochengera asingicho yobwarobo twanyale ko batoko genda hamonenge kuni Nyagitari twabaga na iria maya kera abaibori baba genda ko bakobarera babarere ase obia nabo banyale ko bakobasira ilio kwene kiabuna anene afya yabo yabeire enkia kuni Nyagitari ntogenda ko batogosira bange abuo kero kende torochenga mpabwa tokogania nabo igo ase emeroberia ito yakera lituko gaiga ase Nyagitari ito kirabone antu gotenga twakorire twachagete sabari na barabuo nande togendera ko batoko bafuatilia butambe na kibagenderete nande nonye chingakia matibabu no bagochaga iga twabasira banyara ko bagotwara afya ngia nande togendera ko batoko basira butambe. Betu Egesa Magabe, mimi ndio HR katika Kasim Hospital. Leo ni siku ya furaha katika hospitali yetu hii, maana tumeanza nao safari tangia walipozaliwa hadi saizi tumeona Mwenyezi Mungu akiwalinda na ni wenye afya, na Mwenyezi Mungu tunamuomba aendelee kulinda hao watoto. Sisi kama Kasim Hospitali tunakaribisha pia wamama wengine wakuje tukue na furaha kama hii ya siku ya leo. Tunawakaribisha nyote. So kwa hao watoto ambao ni triplet ndio walikuwa wetu wa kwanza, na sasa ndio maana tunawafanyia party day ya kufurahia hiyo siku na kukaribisha mama aone kuwa ni mmoja wetu katika hospitali hii. Asa maritanguru ku Maxine Kerubo ninde no mogoko seke winya science seneti nakyo sabana batatu nabire ginko barera so mwako yo mugima teri raisi lakini no gotema nang'ang'anire nabu na familia ya Cousins tentigeti maiga twang'ang'anire nabu mpaka buna toikeiriga ne promise ba begete banyekeraniri nande ngwa kambi ya mono andi bagenderere igo ne support yeyu mpaka kogenderera tu mbaba isoko gontiga maiga tagenderere nabu gochimotu kabisa mpaka abana bakine kucheni Kerubo inde no mogoko monene kero nanyoreta abana batatu abana abwate kende lakini Nyagitari enanyakire Nyasaye mbiya mono yatokonyire esi yaruseti abana abarane bakachinse chigate batwikirise litukeriga nande ngusaba Nyasaye na munyare gotubwate sinande kabakino gukina korokuya ande ntubwati kenda mange ninu moratokonye bo challenge yokorera abana nenkongu aso kobera okay ntore na mother in law nere to kobera nere mostly korera abana nero kombwate si korera abana abu ngong'ang'ana tore tari rahisi lakini ngong'ang'ana